Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Tanihiloko se hi swi tiva leswaku ri eka album ya Xongi ya lembe ra 2023 u ta va karhi a tirhisana na Salan the Producer na Panyas. Salan the Producer u kombisa leswaku ri loko va ya humesa album ya Xongi hi Mhawuri eka lembe ra 2023 risimu ra switori swa magayisa leri ku nga risimu ra xa makhombo, naswona risimu leri ri le ku karhateni swinene. U kombisa leswaku ri loko se ku ya huma album ya Xongi yi ta fika yi wisisa risimu leri, leswi vulaka leswaku ri u kombisa leswaku va ta va pfala risimu leriyani hi Mhawuri loko va humesa album ya Xongi ya lembe ra 2023. Tanihiloko hi swi tiva leswaku risimu leri ri le ku beni ka bembele, naswona vanhu va le ku ri tsakeleni swinene, naswona risimu leri ri wele eka tinsimu leti nga ku karhateni eka lembe ra 2023. Xana va ta swi kota ku va ya ri pfala ke? Naswona hi nga rivali leswaku Xongi munhu wa munhu wa ha ri na ntirho wa ku va a ya pfala risimu ra yena n'winyi, risimu ra munhu wa munhu leri fikeke ri ba bembele eka lembe ra 2022. Se kahle ntirho wu le henhla ka vona leswaku ri eka lembe ra 2023 xana va ta swi kota ku va ya pfala risimu leri nga fika ri n'wi veka emalembeleleni eka lembe leri nga hundza. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.